Mayong buntag, kumusta? O ding higayon na, laing adlaw na sab no ang atong joyride o sa kanunay dinisabta sa may GT no nagpatubel mamaya nga atong suki nga gasoline station. O ni higayon na ang atong rombo no ditong dapitas may Kitaw-Taw Bukidnon. O mani ang medyo distansya gyud nato nga biyahe. Sige ato pong timbang-timbangon no og pila pud ka oras nga mahimong atong daganon. Atong oras karon na alas 5:53 sa buntag. Og sige. Sa kanunay tungod kay Bukidnon man ang ato ang rombo no dinita moliko sa may TH Cagayan. Og pasakata sa mga dili taga Cagayan de Oro yung timalahan TH Cagayan dayon na Gaisano no Gaisano Puerto sunod lang ang kini maong dalan. Mga 30 minutos na kapin ang atong biyahe no atong oras karon alas 6:31 og nanata dining dapitas may Provincial Veterinary Sanitation Checkpoint. Sa kaoras na no sukat ta nakabiya dito sa may sentro nga bahin sa tong syudad unya bago lang punta nakabiya dito sa may Mangima no kining gitawag nila nga daang bituka. Og sige dayon ta. Almost 2 hours na no ang atong biyahe og karon na natadining dapita sa may sa may Kisulon Pilar High School. Pilar High School sa may Kisulon na Bukidnon. So sa may Sumilaw Bukidnon. Og karon no nanata din napita sa may Taimelanan o landmark sa Impasugong para dito sa may Communal Ranch. So diha ka mo padulong but katong last time nga nakaadto ta pandaw no pagi ang tulay dito. So katong mga matog Communal Ranch dinhi gyapon mo straight lang mo sa kining main highway. 2 minutes na lang 2 minutes na lang mag 2 hours na gikan ta na biyahe no ditong dapitas may sentro sa Cagayan de Oro. O nagasulod ta dining dapita karon sa may Malaybalay City Bukidnon. So pila na nagka lungsod ang atong agian o mag-abot na ta dito sa may Kitaw-Taw Bukidnon. Alas 8:06 sa buntag o nanata din no, sa may sentro sa Malaybalay City Bukidnon. Atong gimilahanan nga nanata sa sentro kay pibo na ang dalan. So daga na po establishments dahil sa sentro sa may Malaybalay City Bukidnon. Sa may Malaybalay City Bukidnon ilahang munisipyo na labi-labi kapag buag kayo pagkapatsada kayo. Sa ubay-ubay pod ka mga dapit nga itong nabisitahan no, kini pod ang nakayonik dinhi sa may Kumasayo, Valencia ni siya no? Pinakakita mata kaganiha og placard o kaning signage nga naa Valencia City Bukidnon. So kini ay sa uban natong dapit lagi wa ta kakita
Pwede dito agyon sa Sanday. Sanday ko. Sa kapag giniran ron. Pwede po dali mo mga dire. Kini nga dalan dyan. Kini kanang giniran. Dalan. Okay, paano namin sir ba? Basta pa subal bro kaya po mo pabalik Valencia ba bro. Di na mo mabot og sindro. Sinalay pa giniran. Ay pa ikapo. Salamat sir. Salamat. Oras 9:02 no sa buntag og misimang tadiri nga dalan kaya lagi muhapit sa taog Lake Apo. So before ta mo lahos dito sa may kitaw-taw kay medyo sayo pamampod no, ang oras mo tong sige tayo pangutana para nga maka abot ta din sige kay sundo na nato no kung ilahang mga instructions sa Sintas ko. 9:25 no og nagabot na ta dining dapita karon sa may Lake Apo no kaya gihapit sa ta before ta mo lahos ito sa may Kitaw-Taw Bukidnon. Og karon pabalik na ta no sa main nga dalan padulong ditong dapita sa may Kitaw-Taw Bukidnon. Atong oras alas 10:12 sa buntag o karon data din dapitas may Central Mindanao University kon CMU. Atong oras alas 10:39 sa buntag o karon no kalabay na ta din sa may tulay nga muning dalan padulong itong dapitas may Quezon no sa Quezon Taagi lahos itong dapitas may Kitaw-Taw Bukidnon. Atong oras sa alas 11:30 sa buntag o nanata din ni karon no sa may Kitaw-Taw Public Market. But di pa ni mo ang atong destination.
Atong oras ala 1:30 og maupag pag-abot nato, no? Basin kamo natingala mo kadugay ba kay maabot. Although hiner man kita magpadagan pero kadagang higayon, no, nga nalipat kita sa dalan. Kaya asa ba gining Elton's Place, din hinapitas may sinuda Kitaw-Taw, Bukidnon, no? But finally at least nakaabot na. Og siguro sa sunod na nga video, no, atong ipakita ang kining area. Paghangtod sa sunod higayon, kini na lamang si Zen Kahatola. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasuna. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitabang ka nga moasinso ang Pilipinas.